as promised, me back Koo Nhyira. I know I'm reaching out to say, Abaya no and frame. I mean, send this cannon for my Nasa Munka. It an pay, I'm sending 50 million, and the amount 5,000. As a mean, somebody cancel pedada. No, be one a boy, what then I was some so old. Me dear sex no more. I know so me person no have sex. Sex nam no be have no more be ants now we are member 2,000. See we di blunya. Now dear di blunya. if your pastor cannot change you, change your pastor. And if your church cannot change you, change your church. Ajagurajah movement today. Chop out so funny. Meaning so bedi matem. One no say a mapad. Ebusia for some time now video pa trendy ewo media ne so ene say abaya bia ne din edi Ohemaa Betty edi betu just say gospel musician bia ne din edi Koo Nhyira ene nada wa bra sika okas wo de be ma no wa ama no ene enwia mboro ene atemie ne nsem akese de girl no akeka bi ewo media ne so a enya sem ketwa Na makoko ablantie bia your friend Koo Nhyira or gospel musician or the same pen and my pen and only me share while my miska or so best and miska mamma 10 pesos or said the my time say me a quasia me a showing you can kind they call by me and come when I mean me a showing in a madame train them Nana also onim me Nana me by say oh your bar about chop slow go to you before the master me be mammy a branch in a friend Koo Nhyira say in trust on him in 9 and me try to know so yeah ya make be a emlan so na say one ma da and a wa miska and also di matem de masi di matem dia nanano would you only be as a moment na me de mabaha no fi baby ton na maba wona ase a so be di mas mama me na branch na efe no Koo Nhyira no wama na hu so wo tumi o mu so obo gospel de ma ni hu say tumi business tumi bi ko wo bu me kwasea ntimi gina no say am kitam nsem ko hia say yale ani aduro yale e kwan nkoda ahoto de ahoto de ma muni ma ne nya bi da wasase su da mo ma ne ho ntono mo ma onya ahoto wasase so aha let's talk GH woman and any first time papa into video I'm so subscribe am and no click it on notification bell and said be any upload there no sabitimi aka your Facebook as let's talk GH woman and your TikTok as let's talk GH let's also follow these pages any comments be answer wonu beja e comment section or e dey mama na Ohemaa Betty and your media ne so buy ya and no obo Koo Nhyira din Koo Nhyira no kana manfo bisasa won ne hwan and a gospel musician papa branti bonyuma was say yes and wosra ankasa mu wosra e woni so nanso eja allegedly gay isi woni nada 2000 Ghana wo share the boss wo betua wantua enam so ogu nanimu asiye e wo media ne so yenhwe Koo Nhyira kakra emma Ebusia Koo Nhyira ne akohwe no utimu se nwosra de e wa brantie so pa na kasa mfumso wo bia ho awe gay eyo Ohemaa Betty ene one fan spare Koo Nhyira kura one fan spare kitekete kura eno enam so ema ene asem no otame o grantie interviews ahodo anso hwa na ode asem no ekoso mpaye ohenini adazoa akache a okohwie nsem ni nyina nso egu ho asemo abrantie Koo Nhyira usia no yi acho me share on TikTok den boy enkomo mo and the a me share no one say no oto gospel nyum no correct and I me comment say I like your voice into only follow me na me follow ni back and o me number and o be chat mo WhatsApp say
You be a me ho ne fe. Nti opeso ne metena se me ni boy a. Na me si oh me pa show nti wa wo ka say asem gospel musician woni gi a wona nete. No so on de ma bebre wona akwan bae. Omo nka no koleba bi obafa bia na wa show ni nti se me pene so a me ne ntena. Na me si yo ma nti ani be. Na satam abrana wo na woni boy. Pa cho da bi. Na satam de na woni obi ani ho. Okay. Nti me ni di nkomo ani be 30 minutes. E na o ka che me se mpese obesla mo tachiman. Me do kwastia me ma na ma me so. Kono hafu tachiman. No no free ho. Me de sa no ka me sha no de. Okay. Nti me ka che so person de nkwacha ne ma me wo. Nti me ka che ma me na ma me say sa nkrofo we de odi agom de ba akoye na ade nti no menye de. Menko no so sa ring na de da dance nti ma me su ma anko. Nti no any be week mpo e no frame me kan so aba western region kropon. Nti me mehia no. Na sa na ho no be program na. No but so ma be program hotel. Okay. Nti me mehia no. Na me so me ya ade kakra nti no me wi ameba. Nti ona hwe na me nwie na ofre kan so de ejai. Na me time aso me ko bu program nti no de etri. Nti sa like months na ebesimu this year ya Thursday mo one ofre me say abena maba mu krom wo bogo so na awe. Na sa da ho so no be bo show. No bo show. Na awe na me so me wo fie. Na no so me pese me hu na ade me mpoma ni nto so me kakra wo ma. Na me so we de me ba na we de wa from Berkeley times no ya se me ko. Nti me ti frage ma me ko no ma ofre me sa am say ade ble ya de. Ana me de me picking e gina ko ne so ana. Osem wo na me se me ya du golden hotel nti de bi hia me. Ena obehia me wo gate na no pija ne nsa na o say mini ena me hu na me de me ne ko wura inside de me ne ko wura inside no bisa me say akwa aba am si ye ja na afra me se memra ejamaba ya de yesu ede ma de so aba wani wada wodoma intima o kan sa na eche na branti so me mu o de me twa ne ho te se de me wo Sunday me wura dem ho no na omia wo no fo omiamia manufu miamia meto ena abena nya botre na o ma me ye be yetito di ase tentem sa ase wo de me tu America na wo chodi wo twa ne ho adai Koo Nhyira de ntia star no amba chodi wa no simiamia no ma wo sajumoni abantelim na wo kono na so ni kodi agoro kondem pa chonyo na atia kunyo kono tum na tra baby out news metu order oso won sana no di echiri enu ye frɛ na kanfo bo fruit odi wo chiri chichiri die e wo dem ho I so obi a oni obi did do like na abena ye hwɛ de bi wa on sɛ obi timi efa obi picture e de to social media say bi a me wo hini ni so be kom no na nya me a ne di nsɛm ne because asɛm we baaye no me ye very careful sa de no wo ko hia bra no na ye Koo Nhyira na man pa hwe yo na ne structure ne face ne ring na de dan nsa na no a ne dan nsa no a eti satan no amko hotel no abo show na wi ana no mo show ni na fe no obekwa e fe na kwakobo asi ali di boko afena na obekwa akobo show no achai eti obusa wo se kwan so na nso ka se piezi na me ka so me pa cho no wa so se me mra jangada wodoma simaba nti ono no oye so de metwitwa ne ho so me mom hu sajumoni abanti no ka che me say me pese ma di kan so pedada na obi kwa ne boy wade na wo some so me de sex no mo ka na so me pese me no have sex nam no be have no me obi ant na wo wi a me ma 2000 se be di bronya na de di bronya no Abusia Ohemaa Betty na eja ode eye Koo Nhyira kopie mu e wo Sompa FM eye Sompa nkomo so eja ho ana ko kyerɛkyerɛ kwan a boy yi fa so ne da ye keka nsɛm ewie ka sɛ obegi sika 5000 Ghana cedis because boy na gunani mu asese boy na ntwe sika ne dia ene enwi a wabro ene mu nsɛm de onnane me media no so ne nkofo bisa sɛ boy yi obewu ana ne sesi ade bofupanyi Ajagurajah movement leader odine nan asi asem no so a anano pa we die 5000 Ghana cedis hyehye watua e de ama eye Ohemaa Betty me be send this kind of amount but me record say be ya dachi obi abon ma send this kind of amount why okay nti abuja for me ni Koo Nhyira nipa na fashion so me ni Koo Nhyira nipa na o say BBC no
as a papa no metumi na si asem no so eti na baya no so request 5 times to be send 5 times say wo mobile money e dia money sisie na afi asem no eso atwa ma me pa cho wada roma obi beka se bia me bo nti udin de sen me pa cho udin e de sen Ohemaa Betty okay fa no ma ne ma me na me mobo na me fa musika no to so ma say sen 055 718 70 okay Ajagurajah sa phone wo hu sisi eh okay amount 5,000 reference Ajagurajah say di nini a udi nini okay Ajagurajah scanner ba na ma hwe phone so sisi eh scanner ba Ajagurajah kan o video num say scanner ba ma send scanner di amount ma send say ma send scanner na amount 5,000 tibe silo twa bibia so ate twa bibia so na usa and say life twa bibia so ate me be se mate se wo kasa wo ba bia biem ate me that's I was for trouble so funny as promised me back Koo Nhyira I know I'm reaching out to say abaya no emfre me na me send scan informa na asem ntwa etano pay am send 50 million di ama akora no 5,000 no asem ntwa me be se me wo to bi e ka ho asem biem asem na twa so go di o wan go di o mfo bi aho me na me ba no no me ba kwa ye body me nyini ma that this should serve a lesson to everybody out there say nipa na adwe so ye bosom no nipa na adwe so ye aduro ye ma me woto ye asuo no wona asem to a obeba aba sevu woma go sha to nyum woma so de obi amfi no me na mo fra me bosom no mo na me fra asuo bonsa ma me wota no me na matwe ska no me na asem ye bosom na mo sikaduro no me na matwa it should serve you, it should talk to you say if your pastor cannot change you, change your pastor, and if your church cannot change you, change your church. Ajagurajah movement today choba so funny me so be di matem wan no se e ma pad Ebusia na chese si ade asem no akwakodu no eye Ajagurajah na finally was settle eye Ohemaa Betty ama na kuma ato ne yem but till now yenti se Koo Nhyira e kan asem bia about eye payment eye Ajagurajah ayama Ohemaa Betty no but me di mani e di atwe asem bia be fi hwa bebia me di ebe bro me cause aka say your Facebook as let's talk GH Women's and your TikTok as let's talk GH. Make sure also be follow these pages e dem ma me no waja o comment e o comment section ho me din e de na na ekua santo makram